Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Il-bot mill-bank tal-iskola grupp ta' tfal bejn is-7 u l-10 snin illum kellhom l-opportunità illi jitalmu mod aktar prattiku x'toffri l-ħajja tal-baħar illi jdawwar pajjiżna. Grazzi għal Annalies Falzon mill-Laqda Ambjentali Nature Trust, dawn it-tfal ma għadux lura milli juru interess b'dak li kienet qed tispjegalhom. X'jiġrilhom imbagħad? Fil-bajja pittoreska ta' Għajn Tufieħa dawn it-tfal talmu dwar id-diversi aspetti marittimi. Ta' ħaġa interessanti li kienet il-bajda il-ħaġa li toġobni hija li għandna konna fil-bajda tal-kelb il-baħar kienet hekk, ħsibt li kienet isa bajda tat-tiġiġ imma ikbar. Kids on Coast Activity hija inizjattiva tal-Kummissjoni Ambjent Imġar bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' din il-lokalità u l-MTA. Dum ħassina ħtieġa li nġibuhom ħdejn il-baħar sabiex jipparteċipaw f'hands-on activity u jitalmu dwar proċessi kostali, dwar il-flora u l-fauna li nsibu mal-kosta. Din l-attività tagħmel parti mill-ġimgħa Ambjent organizzata fl-Imġar bil-għan li jkun hemm aktar għarfien dwar l-ambjent f'din il-lokalità.